murle ni lienge murle ni lienge arwaya warwele la da warwel ko ne commissioner anwo ba ko gati ti kor wi jan baraw wi ne daraw ti te ga meken kel ti gad murle aba ka nang ni ko murle gare pu dere chul wo bi anen ko tame cha ko te de ko te bu ko murle me nang ne ga dole ne ga ye ci dole ne ga ye aturu ka ne wo chol ne ye chemare ka yen chemare ko daba den mi ko rutina murle ne mo ro gwam de la je runi an ko re de ko la kan to ku yini yako mu wa pal ko abia pal ko woni mu wa pamane tankel to ro bel ko jan ya to barga de ali ni jerum ko lo wo chane de la dino enaran be gol konde kon yido wurkel mi kondi al yilje de kon yilje we ga kam ga na ti largini dum ne ni dolu ni tieni tinni tieni janga jiwe mon che we ci ga tumut dum te jo me meling yana me general a message me jak ka murle community oda me jan brigadier general Thor gang Lual SPLA-IO brigade 3 commander shala do ne tele nei kor ke murle community manyo da no tele kor ke murle community gwaze dan me cha kanang kana ser kan murle use ka kore chu gat kene chop ko koru jan baro widaro 172 murle son chu ga defect chu jan kana ser chu de faka SPLA SSPD a pinkir mi yadit chu kan ban kare loka chu ne ka gwin a chango de ne ka yuan match chu ne ka nang nare murle ne ka great people administrative area changa kor changa mijek mi shagalet kake antama chi murle ni siange gwaye dane chine let kake gad kendo kor jan baro widaro telagan murle tishu naik kapal antam de yarun lorit biane benak anyok Brigadier General Thor gang Lual ajan SPLA-IO Brigadier 3 commander chajo ma chajetup ano kan yen mengayen ngala thok yen murle ni siade man yen kane siade gorro yen kane de yen medane gwajne let ke yede yen tim namada latel ngwane kaya nuku yan ngwak alo kaya na idador tichi dier abia biane benak yan murle community jo me we kaya yan murle yang aja gua ya mama mutek murle jo me tumni akaling kana chalat brigadier general no na chwa gat ka chwa kanang chwa ka chwa kanang siang mo siang choro lot medane kamne yene kuni job ko korjan bal wido te jetti ay SSPD ko nasir kamne ke yako ngai ne no kam da da te kamal mi ke yene te machine lo ni rode no nag yene ka kwalen wo ko nangen gat ko kona teram la dwal kane bine gor no baga din ni ke yamu yen ngot kamu yen ka wawan yam so right now miling yana me jandan le roda ci Brigadier General ci jomo ci jalat ci miling yana mane ano kontele ne rek kaneten kontela kume mente ko murle ban mo yen bani biya ko banak Brigadier General Thor gang Lual SPLA-IO Brigadier 3 commander ano cine betul rate bad yana kema tayedan kami ci janana bukot be dwech ko yene gore alet kata go ka jana bi ala belan mi ciro do lodan tama na gene Brigadier na mo ciro do lot nene der we yen dial yene ko la liang gwada me kwa jalat kala re jene dial mi jira mi mo mi jidit ka jan channel me payenen gorno bi channel bi support jin bi subscribe ka do bi gorping wanamo godwar Brigadier and Joe Chala Dene, a Brigadier General,
ano joga murleni no yen chware chwajelet kine doga ne ko gwaze dan ka yen ba mo yen wor yen wonyam bay do ekot murleni lienga arwaya warwele la da warwel ko ne commissioner ango ba ko gati ti kor wi janbaraw wi ne daraw ti tega meken kel ti gad murle aba ka nang ne ko murle gare put dere cholo wo bi anan ko tame jam ko te de ko te bu ko murle me nang ne ga dole ne ga ye ci dole ne ga ye a turu ka ne wo chol ne ye che mare ka yen che mare ko daba den mi ko rutina murle ne mo ro gwam de la je runi an ko re de ko la kan to ku yini yako mu wa pal ko abia pal ko woni mu wa pamane tankel to ro bel ko jan ya to barga de alini jerum ko lo wo tane de la dino enaran be gol ko ne ko yido wurkel ni ko ndi al dilje de ko yido we ka kam ga na ti largini dum ne dolu ni tieni tin tieni janga jiwe mon che we chi ka tumu dum te ga ngude kiriya ka ngab we ka kam ga garam te ga tu ko ne lawun no ngi ba ba na ku gwan ramadera turu mo dana rul gani man bala dia tadi che man da ande tar ga ko mo la de danmo ke liu che ne la de ke liu le nga go ayu le do dia ye belay jab kur ter kono kur chuer me nakon shet kamen chalen gwasame kuma SPLA-IO cakairar tomo wadang wan reroll sa Sudan kelu ko bikarian gang ke kuma kirmayadi teka ko kan bika we doroshal kamo juba katin ko telat korodin chamanin kono magwasame chikuma SPLA-IO chikana larno ne kan chikana biling pin ano ka jordian chalat gwasame chalat wone na wade ni di chop ke kis tilade ni bonachal ke SSOA ala SSOA force tindre wika AkoboCounty den te kit wa chicken declare no chicken romat ko kuma SPLA-IO si wada chalga me Brigadier Jarol Thor gang chamat kake Brigadier Jarol Thor gang ajara madanan sianen gwasame murach kachi ajora si ajaling anojen jara mudana chimat kanetin kon atila jiswa murai kon atama ajani nene kawarga mecha kame che deni job ke kis kasawa boni chal kasawa che ga receive ki teken ken atama rai wichin wana jan chara no tinere ti charin mat ka bonde alo chike chong ken tadi ni murai kona chena mo chikana larno che sawa bon sawa charoda matke ame le rodantem right corner ki mi choda lat are kuma ka charodian selemu ka bon dan arwaike general jarol gwaze medina nen kam jawarga enen konamo warga moni warga dan chatanya ken bon chal ke sawa anojen che deni chop ke kit tela deni sawa chaka receive ka AkoboCounty chikaren declare no chikamat ke kuma SPLA-IO neme lela breaking news ko kuma rai ke kirme yadi tano chibon tete charen matkel jo me dergwa odiyana ling kata dan choda lat keje biar ulat kogoro jin subscribe gwaseme biar tekamal biar latest report biar kaling gwaseme ena dorm lero dari duaran biar jamal link kapet biar temal